بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا امیر و بحثا نان تعزیه بکن. حتی نی آنا کی رحمت کربه خدا رحمه خلی وان بکه. وش آنا پیدا جی کی رحمت بکه خدا رحمه خل وان جی بکه. و صبر و تحمله کی بده آیلی وان. و بکه ام جوان مرنا درسه کی درخ. نان تعزیه بری نفوس هندک بو. و اغلبی لگنده قبکو تعزیه چه دبو اهل گنده آلی هفت کرد. یعنی تعزیه بجن و مالی چه دبو میوان دهاتن برداری وان توپ دبو نیوروکی خلقی وان دبر مال نان داوان برداری جامعه وان دبرن یک 2 حبا یک 20 حبا یک 5 حبا کی خواهتا وچه بنا ایواری ها کذا وان دبرن مال نان دان وان یک بمانا شویل مالا وان رازان سر شبقشی تاشتیل ورد خوارن دهاتن با تعزیه tabi mala تعزیه را چی هندک دمان هنک لورجی دمان تبکی نکی ایجاج او زمان حتی ایرو گلک تش چه بون آرکی جی خلقی گباک دچون تعزیه تشتکی بخورد برن یا تنکه کی روند برن یا توربه کی برنج برن یا توربه کی شکر برن یا چند پاکت چای برن یا فاصولیا برن وسایل هنکی یا خود هنکی گوشت برن وسایل تشتکی برن او عادت جی رابو fakat denek aile da alikirina hev heye. Mesela em bejin taziye çed be diçin taziye hevdu dedi 1 milyar ki de 1 milyar de 5 milyar de ev jî tiştekî baş e. Fakat ala kulli hal îro pir barekî giran çêbiye. Hani meşhur e dibe merkê zengîn جه فقیر را گو لا ولا سپیس می گوتنه باوت مریا راسه گو بله ولا باوت من مریه گلو گو باوت چما مر گو ولا آقای مجبر چینا باوت من مر ها بیچین گو لا تنانو گوش بدانا که برنج بدانا که ولا آقایم گو پرت نبو کمه بکریان بدانا الا گو چاپ که زیره تجتنه نه ایک پریوی هیه درمای خوشه جوتی رقه هر کسی هیه هر کی دنیا نوی آوایه کفا مرو dünya fakira binere bambaşka dünya kiye. Kavak merj mahala zengina rabe devj Mercedes berde Audi Passat berde merv her mahalle fakira kud mali wanda nantin aftin evça merve baş faham bikim demek ki dünya kadın heye. İca İru nüfus pır biye tazi gavate danin li bajara nanek İru ku tane bidin çekirne li ciye aşkhane ortalama 105 baknote. Ya 300 nam bixwaze danekî dike 45 milyar. Êvarê bixwaze dike 90 milyar. Sê roja dike 300 milyar 400 milyar tevî ava wî filanê wî çayê wî 500-600 milyar pere dike. Xwedê zane 500-600 milyar pere ji hinek însanan ra ji xwe net tiştekî ye weka dumana cixarê ye ama ji hinek însanan ra pir perekî mezin e. Pir perekî mezin e yanî. İdî biye ji adet derketiye. Hinek insanê me weka qertel li jorê difirin li serê darê bilind dimînin li ji wan de erdê nerin çaviyan tûje heywanetî tişekî ku erdê dibînin ewa tên xwar yaxud leşekî dibînin diçin ser leş. Hinek insanê me jî maalesef bira kes qusûrê nirine aynı weka ew tazîr filan dere 4 heb 5 em her wê derin min nanê xwe jî li wir bixwin. Kes nabêje gidî nanekî ji xwe tazîr re dibe çiqas. Em 10 heb dike çiqas, 3 heb dike çiqas ama dibe em herin wê derên nanê xwe jî em li wê derê bixwin yanî. Îca yani meselekî meşhûr heye dibe tibjor da tûka bavê jî simbêl hene tibjer da bavê jî rî heye ez ê tûka bavê jî min ku derê zanî. Yani meriv bêbira nan nedin derdekî ayrî ye. Meriv bêbira nan bidin ew jî derdekî ayrî ye. Yani tabii ki meyvanê meriv dûr werin ba meriva merivê loxî nan bida wan. Mesele çi ye? Mesele tabii ki ne ser vanê ku em bêjin nêzî wê malê em bêjin xalê wan meta wan filan tabii ki ji wan re vê nan were çêkirinê. Li ciyê taziyê bira kesînlik li nan neyê danîn yanî. Kesîn û kes bira li ciyê taziyê nan neyê danînê vê adetî bira maalesef bira rabe yanî. Niha
که مروف دچه تعزیه جانا مروف خبر داده خوش هنک انسان دچه خوش هنک انسان جی ناچه بلکه آنا هنک خواه فابریقه خوارنه بلکه بجن اف چه یا ام برداشت خور نان دخون خدای نصیبی آن ویدجی کی دن دابده نه زمانه که خلقه پنبو به دستا توپ تکر بونه که آنا علم مجی به دستا توپ تبون دو وقت پنبو دهاتن هزار ایشی دهاتن توپ تکرن بیچاره پنبو درکت خلقه گو ولا نان فقير اجي خدي خدا تعالى نان فقير خش جيكدن اجا فابريقه تكستيل تشيبون وانا يشتكل تشولي افا جرم دخارن برطاوي اجا انا لهندر برق لي ماي تكستيلات شغل مثلا خدا ناني وان فابريقه اشخانه جي ويش جيكدن بدا بر اوجي نكب نوعتر يعني يرو البسم جي جبينك هبو جبينا ما ملابو مفتي مجي ودربو واعز بون مدرمة بون وقيمة قام جاتبو لسرفي اوكي قام وندبين تشم تشبكي يعني حقا باركي برجرانه طبي هركي هنكي قرشيخ قوتن وكوك السيداج مقو حقيقة زنجين على نت تشتكي يعني حتى هنك زنجين لكن شوف يعني اجابن ده خارنه لوكستينن وسائل فقير جي اوجي تكبوي اوكي اوجي دن كاربت جالك فقير چونه دين كرنه چونه حتى يرو جامر كي باس ولا يك چلكا قوي بيه تعزيه وان شي بيه وچلك فروت ده حقين عن التعزيه اجا قرالك يجي مرفدينه مثلا بجن سر شبكه تعزيه الجوري موسمه مثلا هافين بار زمستانه ام بجن 80 فبه ياخد النهاده تعزيه فبه النهاده يبغى بري مغرب جبر تعزيه ولا قرتني يرو لدياربكر جي وسا كرنا مثلا لدياربكر واي نان راكرنا الفارقين نان راكرنا ايش انا البسم من مثلا لسه بسم جي يرو جي جبين هبو كي مقام بيجاتو اوجي قو ام جاركي بكن يعني في عندي كلفتك برمزنه يعني في كلفتك حقا مزنه حتى هناك اقو افنن برا شوربه بدل مثلا باري اولملي هات یک جامعه که رابطه حرا ولک شوربه جبدن بس به زنگین ایجا قورمه تخنا و شوربه به قلی تخنا و اینزام رادن اللحمجون بینن نه بکن نه دنج بنی نه نه شوربه نه فلان نه بوانان ایجا حتی دوشنان جی برده راس سیا تدی وید واتساپ دا اعلام بکن مول دامه ایه و گازی خلقه بکن و فلان بکن افندم ورن daha بهتر مصرف دبه tabi gava merkez zengin راس سیا مول ده مركب فقير جي او مولود جي بعادتك كيتي او كحال كي مولود بشتي وفاة حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام در كيتي مثلا يعني بري حضرة رسول الله مولود تنبيه بدعه حسنه مثلا قبل مرود جي ودا چك لانه مثلا زمان بري قلت نعم چبكن ام سنوي حضرة رسول الله صلوات بدن في مولد قلنا قلنا اللهم صل على سيدنا صلوات دانه خير جمراتيه باشي قلنا ام نام کشی بدن بر و مولده بدن فقیره برای وسابو يعني انا مشهور گوتن که دبی زکی تر این کی داجو برای بلد فقیر بو قبل گن مولود چه دبو چون سر مولده تیفک پاقش دبو تیفکا برنجی پاقش دبو آگوشی آترشکی چه بونا پاقش دبو ایرو مرکز زنگین ته مرکز فقیر خود نای سر مولده تفج جه دور لوکس عرباتن یک شکری ویه یک تانسیون ویه یک گره خورنای بخوی به یک گره خورنای شور به یک نظام یاغلیه یک یاغسیزه فلانه خارن گشت حرمه halbuki وی پری وی روزه کل وی داره مصرف دکن بکن küçük mesela 5 kilo şeker 5 kilo ürün vesaire bütün fakir fukara yahut aynı para mesela para her işte gerçekten benim mali fakire hazar kaçıyor bkhirtire fakat force يروكيتيا بيشيا خيرا مالesef yani. Hica belki ana henek insan ben efçiye vallahi bareki giranne billahi bareki giranne. Taziye esasında çündina taziye sünnete. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çe taziye çe hatta Resulullah ke merbuke sünnete iro bqanaata min indi ju sünnet bune derketiye والله فلان كاس تعزيه چه بود تدي اتبو تعزيه ديامي گرجم تعزيه دياوي
فلان کس هاتبو تعزیه برای من گره اجام تعزیه گره اجی هرم گره نه سنت اینه من سنتیه فلان بیوان درخستیه yani buna xwedê yani êku değişik fikrî wî jembira ew jî fikra xwe bicokak îro em me civîn kir mesela biraz yas kim wala em ê bidin ya em nadin ya vê huneriyê heye ji tamamê huneriya ra gere meriv vekirî be yani meriv gere vekirî be îca hinek seydaler jî malesef di taziya da rûdinên hinek seydaler nêzî esna nan da cana oxan dirêj dikin ya kardeşim heqa wî jî dirêj nekin gelek seydaler ra heqa dirêj nekin millet tê vekî deh deqa rûdinê diçe vekî deh deqa rûdinê diçe yani vî îşî em bi hev re bimeşînin em bi hev re bikin yani seydaler jî û cahil jî zengîn jî feqîr jî bi hev re wallahi ez yani şexsen ez bêjim mêvanê xwe ku meriv nan nedawan ne tiştî xweş e feqet ji adet derketî hakikaten ji adet derketî yani tabii îro dîsa belkî li gunda ku were quralê berê ehlê mesela feqet naye quralê li gunda jî ji yemek fabrikasîya nan ji bajar dixwazin ji bazar nan tê her nanekî biçiqasiye vesaire îca ez taraftarım ku wî nanê tazî rabe herkes fikra wî ayrı ye fikra min jî ev e ne ku ez ne ku îro dînî olarak dibêjim dînî olarak xeberdan ayrı tiştekî ye û li gorî mewcûd piyasê ayrı tiştekî ye mesela îro mesela ez hatim bi reda Laqay Camerkî hatim gosêda toplantıya ve çûm gola ser wî got wey xweda ji we razî be wey xweda ji we razî be wallahî billahî gosêda a vê heftê da dehep taziyê me çêbûne li bismin ew seyran tepe tazî evî heye ki alî çiya jorin mesela wallahî billahî got perîşanin 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 wallahî ber miriyê xwe bêtir ana dibe me vî perê nan şikûr bînin bidin mesela îca bi hev re em vî îşî em rakin wê daha xweş bibe înşallahu teala hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetî xweda be